Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan semi nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Amri LA konsensi ara tumpan Karbelo Thomas Council tumpen spatirpi ponsi akejoy pen reson card ke ron pon Rongagora Samson Singh Inti Memorial MA School long ki dug da ara tumpan akejoy pen si kelang pon APHLC engdeng chok mahang thek ani ke talon mesen pen pachun pon Nizang Karbi long bukolum yut club long National Child Ajai mek paman pon non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang Nizang Karbi long wacha lang so serdihin la klam long ar coin pa engkora player ni Karbi long Thomas Council tumpen akimi reson kar keron pana jai mek pi pon labang so jai mek along Amri Jinthong Duramla so cheng Hamren consensi pho atum arada phansi panong pipon lo bang so jai mek along ka tukobi 6,893 beneficiary atum phan ron ponlong lo labang so reson card labang ke sangkelong phanchot kalisi athe labang so reson card pen asmana card ningkan isi pen lak pho akejoy pen se kechel anglong ji phan semi par sai long pon pu lapen ki kadu kawi karbing long ara tok anu ke du an thum phan semi labang su our cycle long lab ji phan semi sai chi sik pon pa melu pu se alang ni tum pen pa chini pon labang soja megalong alhi sarpu aman pen CM tokol thuram rongkhang MP Horan Singh P MLS EMS MAC hizang karmilong ODC pen chenglok ka prek man peng ke dunda chitong dun si labang soja mek mesen pen pachun pon borthol pen great sontimung Karbi Longri Abirta Jinthong MSC consensi lapen Amri MSC consensi lapen Thoramla consensi pangrum pet ho MSC consensi pensi da bangke Amri LA consensi pen niltum tim Karbi Long pen jinki jethan pensi a consensi akimi ni tum panak pe bar pon nangi pateng sintu panang bar pon lo lapen niltum elimination long pen niltum long pon lo la so teng pensi dak pini aphaye bangke beneficiaries aphaye bangke la bangke surit shokra pharonar kebra trok sirkep ra ke thom a family to mani tum pini ron ponno la benda ke bang ana tum mangi ang tin dala suri trok ra pharonar kebra choskeran ke thom tum ke longan la si pini la so bang dak sir la iskar beng long tol get tibni pona puthake sarkar mane assam mentong dil pon poma mate karbino Thomas Council nong dil pon hola ke assam government takali la ke national highway ke la ke central la tumbensi dil ponji la ke central transport and highway ko tumbensi hoda ke la sotul geta ba ke ki ponji la ke Karbi Thomas Council pen takali state government under takali sala pen sel group dan bang ya form ron ela puisa payment tuis la bang sa che ron ke la tuma phan ka fill up nangi apor pil la so for ateng belang tum chikro yon joni takali eta dak bank account nomor pidang ji alang tum lapen ko so bank malang tum full lahayang top pireng na to sambil long te laken ni tum people sir la penaan chokumar ke claim tum office ke do de pen pantai non malom ke holiday anang tum chini akimi anda holiday la si yong si mane ke do de written complaint do pulong de letum lagi action nan Arkoini pa engkora player ni Deopani MSC consensi ke parpon Rongagora Samson Singh Inti Memorial MS School along medical asai kam lapan ki MP Agarwal Stone Creators atum pen spatir pi ponsi rad atum phan akejoy pen si kelang pon mati special help kim paman pon Labangsu special help kim ke paman pan along Deopani BDC chairperson Alisa Teron P SGB GB doctor nurse ASA workers ICDs Anganwadi workers pen chenglok medical asai kam sai khi tum ta chitong dut Deopani MSC consensi angkang along kedu pinang anrong atok anu pen semila bangsu free special help came along semi ason kesu chipaklang ponlo lapan kidug de darara tumphan ration card kedu atuma phan anstami aisman akar semi selam pi ponlo Deopani MSC consensi ke parlopon angkang ronga gorapen atung rai kedu rong clear rada tumpen
kiduk det aratum pen seme labang su special help came along ake joy pen si paklang pon si doctor nurse atum pen seme kiduk det aratum ake joy pen selang pon si labang su se kelang pon sayar ni si pharman mesen pen pachun pon ৰঙাগড়া চেমছন সিং এংটি মেমৰিয়েল এম ই স্কুলত আমি স্বাস্থ্য সেৱা অভিযান তথা স্পেচিয়েল হেল্থ কেম্প হিচাপে আজি আমি ইয়াতে আয়োজিত কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ বিশেষকৈ ডিফু মেডিকেলৰ পৰা অহা মেডিচিন বিভাগৰ আহিছে আই বিভাগৰ আহিছে গাইনী স্পেচিয়েলিষ্ট আহিছে তাৰপিছত ডেণ্টেল আহিছে আৰু পেডিয়াট্ৰিচিয়ান এইকেইটা বিভাগৰ পৰা আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ইতিমধ্যে আহি পালেহি আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে মানে এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বিশেষকৈ মানে গাঁও ৰাইজত ৰুৰাল এৰিয়াখিনিত মানে স্পেচিয়েলিষ্ট যাতে ছাৰ্ভিচ মেডিকেলৰ ছাৰ্ভিচটো পায় সেইটো বিষয়ে সেইটো লক্ষ্য ধৰি মানে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো স্পেচিয়েল হেল্থ কেম্প হিচাপে পতা গৈছে কৰা হয় এই কথাবিলাকো সেইদৰে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ কৈছিলোঁ যে ওচৰত কৰিলে ভাল হয় তাৰপৰা আমাক ছাৰে ক'লে এছ ছাৰে যে ওচৰতে কেম্পটো হ'ব কেঁচাৰৰ ওচৰতে সেইকাৰণে ইয়াতে কৰাই দিলোঁ আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ নাম ক'ব নেকি আমাৰতো MSMPA কৰলা টম কেঁচাৰ বুলি কৈছে কেঁচাৰ আছে ওচৰতে কেনেকুৱা লাগিছে আজি ৰাইজৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ কাৰণে ভাল লাগিছে বা সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহিছে ইয়াতে বা মেডিকেলৰ কাৰণে সবেই আহিছে ভালেই লাগিছে মানে Kibipon nilitum Kachinghon lada Bokajan in charge Dr. Diori Sarapan Akero Pila lapen apitu Akero Pingtung je nilitum Kachinghon Dr. Himonto Bisosor Masar Panstami Akero Pila lapen nilitum Kachinghon Parpik Karbi Longri Autonomous Council ACM Sar Dr. Turiram Ronghang Sar Panstami Akero Parpik lo lapente apitu Akero Pitu Ingtung je nilitum Kachinghon asar suljorong par alangli panstami Akero Parpik lo alangli ilitumapan labang sodiopan niarada panang kamatha pipon penajok nilitumapan misen pen difu medical college pen doktor akin mi kimi nilitumapan kanghon pen labang sorong arupapan nang Kachinghon pen alangli tum pre check up apan nang kitoya pot alangli tumapan Akero Parpik lo idam tang sitami mohedjong sar sitami ningjelo apardeopan nielong haladake Doktor kili damde pinadim along sitami ilitum Kachinghon asar Doktor Tuliram Ronghang sar alangli kanghon pen ilitum diopani aradatu kipa pigu padim along Doktor kili damde nurse kili damde pinadim along sitami kidam tang apar diopani long sitami labang so program ilitum apanang hipon lo la selang li Akero Parpik lo lasi non pinile thot sitami ladek nilitum rong pli rong pho phan an alang litum mesen a doktor nang kivan tiempot alang ni tumapan Akero Pilo la siningarong piglo at hiki dak doktor ason tin kichilang ji sitami imek kachilang pen chinglok la pen TB a bemar la pen gi ason pregjam makisu at bemar topik sitami doktor mesen a doktor nang kili nang kivan tiempot nilitum ningarong piglo la bang sorat la bang sorong adu bakat nang kivan tiempot ningarong piglo la pen pini nang litum medical atung chot la pokali asabay do tum la pente la rong gangbura SGB atum an sitami la dar nang chitong dun la pen armu do pik pensi non si chilang konlong bomlo la si alang litum hastami Akero Pilo la pen nang litum media panstami nilihim pen nang litum panstami suri Akero Pilo la bang so program long nang chitong dun pen adi nang ipigil ako okay so program long not a break mate kapre company pen sanang setup dun mate lasan tuma oh la sitami do ilitum MP agorwala alang listami sudam tang hutan ang cerap dun lo la pen pini sitami ako alang litum stami nang cerap dun chulo alang litum apan stami nilitumahin pen Akero Parpik All Party Hills Leader Conference chi hekpen APHC ratchari tum arkoi ni pa encourage siani mahanga thek mare foundation de ani nang talon bom bang bom si peneng surinde encourage pria pharman APHC mahanga thek ani engdeng trok lakha encourage hini surupadher MSc consensi ke parpan japra langsu jutang aklamlong kedam tang arkoi ni pa encourage siani pen pangcheng ponsi kedam tang arkoi ni pa encourage thom ani ki radamai pi paman pon Long live
Radamai pi along alhisar po man pen Guwahati advocate Raji Deori All Party Hills Leader Conference tiripi amai phu jai kathar Rajesh Tisu Bikram Hanse Sekari Rongphar Anita Mats Baburam Terang APHSC spokesperson Angtong Tikathar Kursing Timung Samson Teron Rita Kram Sapia Tumpen Chenglok APHSC Rat Sari Phan ke Kroya Ratum Chetong Dun Under Article 244A nang ke hang along la pen nang ki pi along nang tum nang cerap dun pek ni nang cerap dun jiba nang cerap dun de pun heli pulo alang li tum pulo nang cerap dun pulo ala tum Assam ke do opposition party grip hodo hala tum anta nang cekroi dun der lo Congress tum nang cekroi dun der lo ahok lo ni tum nang cerap dun pek gi ben 60 dollar pamtang nang cerap dun nang mana nang cerap dun nang ji mana cerap dun de nili arjulo nang cerap dun ji lata pulo ante nang cerap dun ji pulo tan te hala tumpen ki dam rapet ke kisi to certain extent penang ada ka hilo ke tum dam rapet melo ke di la pen dam rapre pulo tan te MLA ho parle assembly resolution enang ji ke di parliament rom dam rapet nang ke di hadak nang pehang dun jo nang ke di hala bangkrep li bodi MP do bangkrep ke thom tum nang pehang dun jo nang ke di nang pehang dun jo nang ponte elam nang pe kroi dun det na la non alang litum balam nang kroi dun det lo la posi litum ta alliance along ke do RDC Rahul Gandhi bena konchi tong thu atumidik Rahul Gandhi aphanni first ke pula hello autonomous state wala ni la pen 60 ni to man pang tang long pek nei pudeli pudulo la pen aku putulang isona bang do tulang Rahul Gandhi aphanni puali India alliance to man pulo Social media long kat thang phluk APHSC lamchai sarpu angtong tiga tharpan kilit jodelo batangti APHSC rachari pen phlung joyi puki ningje long le pusi APHSC amai phuchai ka tharpan pharenge thing duklar dak pen ningje pon PHLC bang sapha et pun si claim nang yipu si kipu ing han la chinglul de sapha et ka leader pole la ke Sir tangte social media long ko recording ke viral do MP election delo tangte angtong ti kathar phan hek logi bukana hok la ne litum la ke ningje ji ne li la ke ningje ka li ne tum PHLC pe ningje ji lagi APHSC AB ke doji puki matha nangni APHSC amai phu jai ka tharpan ke japon APHSC isiviachi doweji pusi APHSC lamchai sarpu angtong tiga tharpan pachini pon Ajuchiako, Adam Central Committee, Joint Secretary, Deepen Longri Abirta, he have been Board of Thanks to Japan, William Benjamin Ponelo. Deepen Longri, Office Secretary, along with Board of Thanks to Japan, Johan Ponelo. Laso that lokutan delegum APHLC, asime ke dangdora, asime ke dangdora, kadangso semero, kaduk kawe. Mos Council long akimi botarlu selam si KB ga chiu tumaman engthan ed nang ji pusi RG dingklui pen si All Party Hills Leader Conference atum ke nang che songbom bangbom lo lasila susai pachun ji phan ka che songbon along ki ma jokes tamela bangsu ka che song ke chok chi puki ningje banga be pusi All Party Hills Leader Conference lamjai serpu angtong tika tharpen klar dak pen pachini pon thu manga bang apor ngi piapo PHLC ke manga sanili cheng nang ki somarni anuti na phan amen param pen ka choro bang ke apor dam uji kosi aning kan pen hala soni pen da ke hanangi pulo kadu we phan choro bang lo che don tang lo ka che kroi tang lo la ke asia so ke manga lo ke komatne aning samseji pu ke avelo I would like to thank our honorable chief guest Arkoni pa engkora pliani nizang Karbi Mukolum Youth Club asai hemalong District Hub of Empowerment of Assam Thihekpen DHEW West Karbi atum ben chapatur people along Socheng ICDS project atum chrap chetudun pensi National Child Day achai mek paman pon labang so achai megalong CDPO Julie Terang pi Socheng ICDS project Promila Giri Supervisor ICDS Socheng ICDS project Asim Youth Asma SF Socheng ICDS project lapen ki Munuz Khalita DPC atum chitong dun artra ki chum hek pen pisogen penan ke du tum kisung chitong ranga puthak rara tum than pa jumi pon lasi arta ki chum hek pen pisogen penan ke du pen ke pachilo ponjia phan rong arat lapen api pon da ke du chirok to akedang sot pusi alang litum pen than pa jumi pon silabang so jai mek besen pen pachun pon mukoi lumpen megul chomtok bi Karbi Longri Abirta সুস্থ হবল আৰু শিক্ষিত নিজৰ ওপৰত নিজে কৰ্মদক্ষতা দেখাই যদি বেলেগৰ ঘৰত যাব পাৰে তাই সদায় কি হ'ব আগবাঢ়ি থাকিব আৰু সমাজত আগস্থান পাব সেইটোৱে আমি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি ছোৱালীৰ কাৰণে আমি সদায়
সৎ চিন্তা আৰু সৎ ভাৱ আমি ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ দেখিছে বেটি পঢ়াও মানে ছোৱালীক বেছিকৈ শিক্ষিত কৰিব লাগে আৰু সিহঁতক সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব লাগে ছোৱালী বুলি আমি ঘৃণা ভাৱটো কেতিয়াও মনত ৰাখিব নালাগে কাৰণ এগৰাকী ছোৱালীয়ে এদিন কি হ'ব মাতৃ হ'ব এখন ঘৰ সংসাৰ চলাব তাইৰ ওপৰত বেছি দায়িত্ব হ'ব গতিকে তাই বেছি সুস্থ সবল আৰু শিক্ষিত হ'ব লাগে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে ছোৱালীক কেতিয়াও ল'ৰাতকৈ বেলেগ হিচাপে ভাবিব নালাগে আমাৰ কাৰণে সন্তান সদায় সমান ছোৱালীক বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইকাৰণে সিহঁতক সদায় স্কুলত পঠাব লাগিব ছোৱালীয়ে শিক্ষিত হ'লেহে সমাজখন শিক্ষিত হ'ব এখন ঘৰ শিক্ষিত হ'ব আৰু এখন পৰিয়াল শিক্ষিত হ'ব খুব ভাল ঘৰ এখনত তাই যাতে যাওক শিক্ষিত হৈ সকলো ফালৰ সুস্থ সবল হৈ যাওক সেয়াই আমি কামনা কৰোঁ তাকে উদ্দেশ্য ৰাখি আজি আমাৰ এই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ চিডিপি বাইদেউ আছে তেখেতে আপোনালোকক কাৰ্বি লেংগুৱেজত খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব আৰু আপোনালোকে বুজিব আৰু যিখিনি আপোনালোকে ইয়াতে শুনি যাব যাতে যিসকল আজি ইয়াত উপস্থিত নাই তেখেতসকলকো আপোনালোকে গৈ পিনে ক'ব যে এনেকুৱা এনেকুৱা চৰকাৰৰ আঁচনি আছে চৰকাৰে আজিকালি নাৰীক বেছি গুৰুত্ব দিছে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আঁচনিবিলাক বেছি তিৰোতাসকলৰে বেছি আঁচনিবিলাক আমাৰ দিছে যেনেকৈ PMMBY মইতো আপোনালোকে চবেই জানে মই ইয়াতে মকলিমত এটা মিটিং হৈছিলে তাতো মই চবৰ আগত কৈছোঁ এই PMMBY প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা তাতে প্ৰথম সন্তান হ'লে 5,000 টকাটো পায়েই তাতে আকৌ ছেকেণ্ড গাৰ্ল চাইল্ড যদি ছোৱালী সন্তান হয় 6,000 টকা পায় কিন্তু ডকুমেণ্টছখিনি প্ৰপাৰলি আপোনালোকৰ থাকিব লাগে কিন্তু মকলিমত মই সেইটোৰ পৰা সদায় বঞ্চিত হৈ থাকোঁ ডকুমেণ্টছখিনি সম্পূৰ্ণ থাকিলে ৰেচন কাৰ্ড নাই এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে গতিকে মই চেক্টৰ ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে আপোনালোকক এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thangmi kardom